Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Salavu rahmetu bereketa Xwedê Teala li ser me we be gelî xweşk û birayên qedr bilind. Xwedê Teala xêr û xweşiyê tê ki para me we hemî Müslümanan her wisa îman û îmanê tê ki para hemû însaniyetê hemû mirovatiyê ew jî ji vê xêr û xweşiyê hanê istifade bibînin. Gelî xweşk û birayê bi rûmet ez dixwazim ji îro hinek behsa اخلاق و عدالت بکم چقاز اخلاق ما باشه و چقاز اخلاق قنج و باش ای خوش تمد های آنجیم چقاز به عدالتن چما به عدالتن گلی خوش کو بریم برومت ام گوا باسا حق و حقوق و ماف ام دکن بن پیکرنا حق و حقوق دکن بر پرانی دس هلاداری که بیرامه به پرانی شاه و پاشا وزیر و گزیر ام به امیر و مامور کسی کو دستی واندا دست هلاداری هیه ام بویژن حیز و قوت هیه او دکه بیرامه لی ام خواه جبیرا دکن دوی ام ایرو جخوا دا دست بی بکن حتی جور هرن گلو ام بخوا وک انسان جرزه انسان سویل گلو ام چقا ریز و حرمت دا هب و حوال خواه انجی جواکی دگرن ام چقا بعدالتن هر تم ام شکایت حق و حقوق دکن لی ام بخوا چقاز رزدارن جی حوالی خورا چقا حرمت وان دگرن چقا سیانت وان دگرن و چقاز حق وان بن پی ناکن دوی ام ایرو هنگی لسر ویا مجوی خواه بوستینم خوشکو برایم برومت ام باسا کارکی روژانه بکن که دجیانه محمیان دا هر روش افتشتا دا قومه مرو دچه دایره کی ام به دچه دایره کی رسمی انجیه کا ام به سازیه کا سیویل انسان د دوره ده دخوازه کاری خوی فرمی پک بینوره انسان دوره ده کی دورا کی هات بخوازه هر دورا خو وی هات وی هر کاری خو پک بینوره تو بالا خو ده هن مروف هنن د دیولا د برده لاته کبن دوره او دورا هات کاری خو ماشینن ج دورا خو درد کبن آنجی رز و حرمت جوان کسی که دو دوره ده رز و حرمت جوان را ناگرن ام به تید که سرا پیشی ده که دورا پیشی و هر وکی گله که انسان که خواه زانه و هشار حساب دکه و تید که دورا پیشی انسان خلقی حق خلقی بن پید که مافی خلقی بن پید که رز و حرمت جوان کسی دو دوره را ناگره ترد که پیشیش بو که حقی خواه زودترین وقت ببینو بشه قد نافکره او کسی که دوی دوره دانه خودی وجدانن خودی مرحمتن خودی اخلاقن او جی کتن دوره او خواستن زودتر وقت کاری خواه بمشین و بشن لی او فکر و رامانا نایوی ام ببیجن او مافی خلقی بن پیده که دچید که دوره خراب که دوره پیشی دوره خلقی جیدگره قد شیوی ناینه قد منطالتا وی ناینه قد فکر ناکو کو او بخواهی خلقی را رز و حرمت ناگره گوه باسا رز و حرمت دی کتن زمان انسان قاسی متره که درد که قاسی 10 سانتینا درد که در افوک متره که میگو قاسی 10 سانتینا درد که در ام به زمان وان دریجن باسا حق و حقوق و مافو به عدالتی دکن لدما امکان دکه دستیوان او جی هر کسی بهتر به عدالتی به ریزیتی ام به حقوقی دکن her vusat bala xabede insan hen sat her daire hükümeti insan da doğru daye hevale kite hogere kivan amiri ya memure her vakit karek bütün ebe var desti xwad hacine milli xwad hacine go ter deri xid kev hendur am be amir u memur mervi wi akrabai wi dosti wi cemaat wi civat wi parti wi kare wi dibine am be ev milleti din ge doğru daye قد نافکر گوان انسان دو دوره دای من مافی وانا خوار من حق وانا خوار من بیریزی کر من بی عدالتی کر من بی وجدانی کر من از هاتم من ویم آمیری هانی ویم مموری هانی نا ام بی فرق وجود های کر نابرا منوان کسی در رزی دا کاری خواهد که او دچه قو وجدان ویجی ام بی ویجن ام بی وجدان ویجی قد نهشه کو ام بی ریزیتی هانی نا کریم her olsa geri bağırmada tu terd keve dora tirane insan tirane sağdı ver otopede sağdı verler taksiye sağdı ver yani embive muvasalate embivejin kari komunal avji insan dereze de من رز و حرمت هم بگره داره خابسه کنه داره خراب نکه نکه پیشی به حرمتی نکه
Her wasa tu nere em bi daire trafikê ji trafikê re em bi rêw rêbazekî jiyanê daniye em bi şirîtekî du şirît sê şirît em bi rê çêkir yani xetek du xet sê xet çêkirî ji bo ku em bi selametî seyarê xwe bacûn erebê xwe bacûn axirê çi bi wesayeta me re çi bi selametî bê qeza û bela here mirov tê re bacûn em bi şirît çêkirine û erebe sirêdê diçin. Tu bana xwe dide her wisa di milê rastê em bi şirîtekî heyjatê gotinê şirîta ewleyî di rewşa hewarê da em bi ambulans, polis, erebên îtfayeyê agirkuj ew divê dwera here. Tu lên xelk tu bala xwe didî însan di sirayê de di dorê de belkî kîlometrekî erebe kete di sirayê dorê ku em bibêjin hêdî dî pêşvetere hinek însanê xwe gelekî zêkî û zana hesab dikin dikevin wê şîrîta em bi vê ewleyî awa güvenlîgê diçin heta hatin xala dawîn ma nedem metre dî şîrîta ewleyî xilas bibin signal didin dikev pêşa însana û em bi vê maf û heq û hiqûqê insanê ku di rêzê de bi kêmasî belkî sed erebe belkî sed pêncî erebe di dorê dayê tu gelekî xwezana û zêrek hesab dike û tu dike pêşa wana qet tu nafikir tu bêedaletiyê dike tu nafikir tu mafê wan dibin pê dike tu nafikir tu rêz û hurmetê ji wan re nagire tu nafikir ku van însana ji te kîn û nefret dike eva tiştekî nemirovî ye tişteka bêedaletî ye tişteka bêexlaqî ye eger exlaq di merova da hebe merov tiştê ji nefsa xwe re xwest merov ji wê hevalê xwe re jî dixwaze eva hemû divê em viya bizanibe ku ava em behsa însanê ji rêzê dikin vêca însanê ku amîr e memûr e şah ye paşa ye wezîr e gizîr e ku îmkanên dewletê di desta de desthilatdar e vêca ew çawa dixwaz ew çawa tev digerin ew çiqa bêheq û bêedaletiyê dikin ew çiqa rêz û hurmetê ji xelkê re digirin ew çiqa siyanetê ji însan re datêdin ji ber vê gel însana em însanin exlaq navê me pêşê de ji gotûbû exlaq xeml û zîneta em bi vê mirovatiyê ye her wisa exlaq navê qanûn û nîzam û sîstema jiyaneka hevbeş e kesê ku heq û hiqûq bin pê dike kesê ku bêqanûnî dike kesê ku bêrêzîtî dike kesê ku rêz û hurmetê ji xelkê re navîne kesê ku tişta ji nefsa xwe re dixwaze ji hevalê xwe re naxwaze ew mirovekî bêqanûn e ew mirovekî bênîzam e ew mirovekî bêexlaq e ew ji ber wî mirovekî bêedalet e zalim û zordest e ji ber vîya gel însana divê em viya bizanibin ku em divê li welatê ku em lê dijîn mixabin ev tiştê ku ez baz dikim ew welatê ku xelkê wan misliman e zêdetir li wan welatana ev heq û hiqûquna tê bin pêkirin rêz û hurmet ji hev re nayegirtinê siyanet ji hev re nayîstandinê divê em ji xwe de dest pê bikin gelo ez çiqa beedaletim ez çiqa rojane karê em bivêjin heq û hiqûqê cîranê xwe hevalê xwe hevalê min ê kar cîranê min ê keleka min bavê xwe birayê xwe kesê ku tealluqata min em bê têkiliyê min pêrê ez çiqas heq û hiqûqê wan pê dikim ez çiqa heq û hiqûqê xwe dizanim û çiqa ê wan dizanim ji ber vîya tişta ku te ji xwe re danî divê tu ji hevalê xwe re bixwaze pêxember aleyhisselatu vesselam divê tişta ku te ji xwe re xwest heta tu ji hevalê xwe re nexwaze te îmaneke kamil neanîye ji ber vê yekê divê em pêşî muhaseba nefsa xwe bikin em xwe bişînin em bivê muhasebê gelo ez çiqa beedaletim ji bo ku tu beedalet bi divê tu qanûna jiyanê bizanibe ji bo ku tu qanûna jiyanê bizanibe divê tu exlaq bizanibe lewra exlaq qanûn û nîzama dîn û diyanetê ye kesê ku dîn û diyaneta xwe nizanibe exlaq jî nizanibe kesê ku exlaq nizanibe zalim e zordar e em bê bêedalet e kesê bêedaletê dike bêexlaq e ji bo xatirê ku meriv bibe merivekî qenc û baş vê mirov exlaqê me re exlaqê qenc û baş be însan di terkîba me re da di mîzaca me re da em bivê heyê ku bibe însanekî baş lê ji bo însan bibe însanekî herî baş û kamil Xwedî Teala pêxember û dîn şandî
ew jî rastiya mirovatiya merava bi merava de dizanin. Din exlaqa, exlaq kanûn, kanûn nîzam e, nîzam û sîstem em bê jiyana pêk ve jiyana civakê li exlaqê xwe xwedî derkeve, li dînê xwe xwedî derkeve, li civakê xwedî derkeve, li mirovatiya xwedî derkeve. Dîn nesîhet e û nesîhet jî mane ew ku tu merivekî xenc û baş e. Silav û rêz û hurmet heta careke din.